It claims it's the result of 1960s technology. WARUZIKO mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan. Iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane byaba ryo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur. Isi irakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibitubutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro sobanukirwa kuri radio Isango Star 91.5 no kuri wa3 Isango Star _rwa. Ndabasuhuje, nitwa ISMAEL Mwanafunzi. Mu bibaho byose ku isi, umuntu niwe washyize ibintu byinshi kuri uyu mubumbe bidasibangana. Ibisa n'ibimenyetso byagaragaza ko umuntu yabayeho igihe yaba atakiriho. Aho umuntu abaye hose ahasiga ibimenyetso, haba mu isanzure, ku isi no munsi y'isi. Umuntu yarahinze, arubaka kandi ashyira impinduka mu mibereho y'ibiremwa gakondo byose byaremanywe n'isi. Kugira ngo wumve neza uburemere bw'ibikorwa bya muntu ku isi, byagusaba gutekereza uko isi yaba imeze tubaye tutayituyeho. Twigeze kuganira ku buzima twabamo umunsi ku wundi peteroli iramutse ikamye munsi y'ubutaka. Reka noneho tuganire uko isi yaba imeze umunsi ku wundi igihe abantu baba bavuye ku isi. Biramutse bibaye umuntu ku isi akazimira, ibintu twubatse ku isi nk'imihanda, imijyi yacu, inyamaswa tworoye, imiturirwa twubatse n'ibindi biremwa kamere byabaho bite? Isi itadufite yaba imeze ite? Uru ruhererekane rw'inkuru tugiye kuganira, ibi bivugwa ntabwo tuzigera tubibona kuko biramutse binabayeho nta muntu waba hari ngo azabibwira abandi. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, ushobora no kugiramo uruhare wandika igitekerezo cyawe, icyifuzo cyangwa ingingo wifuza ko twazaganiraho kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Ku isi hari miliyari 7 z'abantu. 1/2 cyabo batuye mu mijyi. Imirima yacu n'ibishanga bifashe 1/3 cy'ubutaka. Mu guhaza ibyifuzo byacu twubatse ingomero hafi kuri 1/2 cy'inzuzi zose zo ku isi. Imihanda yacu iriho amamodoka arenga miliyari. Twahinduye byinshi ku mwuka duhumeka, ku nyanja ziri ku isi n'ubutaka. Biramutse bibayeho ko ikiremwa muntu kizimira ku isi, haba ari nko kuwa gatanu ku itariki ya 13. Mu masegonda 60 bibaye i Berlin mu Budage, haba ari saa 7:30. I Manhattan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ubuzima bwabo bukomeje nk'uko bisanzwe. I Tokyo byaba ari amasaha yo kuryamisha abana. I Kigali haba ari saa 7:30 z'amanywa. Amateka y'umuntu yahita ahagararira. Mu munota umwe tuzimiye ku isi, isi yahita itangira guhinduka. Mu mijyi hahita haza umutuzo ukomeye. Igipimo cy'ubushyuhe cyahita kijya hasi kuko ubundi nitwe dutuma twumva aho turi hashyushye, kuko ubusanzwe umubiri w'umuntu usohora ubushyuhe bungana nk'ubwa ampule ya wati 100. New York yabimaze kubura miliyoni 8 z'abaturage bayo. Hari amamashini yakomeza gukora tudahari. Amasegonda 60 tuzimiye ku isi, hari amagana y'indege yatangira kumanuka gana ku bibuga by'indege ku mivuduko irenga ibirometero 160 ku isaha. Nta muntu n'umwe utwaye indege, buri ndege ukugera ku butaka kose kwaba ari akaga. Haba hari ibindi bihumbi by'indege byogoga ikirere ntawe bitwaye, ariko amavuta zitwara yashiramo zikisenura ku butaka mu buryo bw'inkurikirane. Iminota 10 nyuma yo kuzimira kwacu, za mudasobwa zisanzwe zikoresha zaba zigitumatuma naho n'ibyogajuru birenga 800 mu isanzure. Amashanyarazi y'ingenzi ku isi atangwa n'ingomero zikomeye zirenga ibihumbi 50. Muri Canada 70% by'amashanyarazi
atangwa na za santarare z'ingufu z'amakara gakondo akenera gusazurwa n'umuntu, ariko umuntu adahari nta wakongeramo aya makara. Henshi muri Amerika y'Amajyaruguru ibibazo by'amashanyarazi byatangira kwisukiranya. Amatara ya Las Vegas yahita azima ubuziraherezo. Aha haba hashize iminota 55 tuvuye ku isi. Ni mu gitondo i Pennsylvania, aho amashanyarazi yaba gihari. Muri aka gace bakoresha amamashini y'umuyaga bita amaeolienne mu rwego rwo kunganira za santarare z'amakara kamere. Izi mashini zo ntabwo zikeneye umuntu kugira ngo zikarage, gusa nta muntu waba uhari ngo akwirakwiza amashanyarazi. Za mudasobwa zisanzwe zikoresha zahita zibona ko hari ikibazo zigahagarika ibikorwa byose. Iminota 85 nyuma yuko tuzimiye ku isumo rya Niagara muri Canada, niho hari urugomero rw'amashanyarazi rwa mbere ku isi. Imiryango irenga miliyoni 2 ikoresha umuriro uvuye aha. Ku ntangiriro z'urugomero amazi arakatishwa akanyuzwa mu bihombo binini binyura munsi y'imijyi, ubundi akerekeza mu tumashini tuyakaraga agatanga amashanyarazi. Ariko hatari umuntu ugenzura za mashini ntizatinda kurohama mu mazi ubundi zigahagarara. Nyuma y'amasegonda make amatara yahita azima muri Ontario muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na New York. Nyuma y'amasaha 6 ikiremwa muntu kivuye ku isi. Mu Burayi ingomero za santarare z'amashanyarazi za nyuma zahita zisinzira. Byaba bisa neza no gusubira inyuma mu myaka 200 ishize. Muri Amerika y'Amajyaruguru byaba ari ku manywa kandi hari za moteri zaba zigihinda. Ubusanzwe buri litiro imwe ya peteroli ikoreshejwe izamura ibiro 2 bya dioxide de carbone mu kirere. Inganda zose zaba zatangiye kugaragaza ingaruka zihagarara ry'amashanyarazi. Mu nganda hari za gazi ziba zikeneye gukonjeshwa kugira ngo zibikwe nk'ibisukika, kuko zitaba zikibitswe mu bushyuhe bukwiye zahita zitangira kubira aho ziri hagacucumuka ibyotsi mu buryo buteye ubwoba, ku buryo aho zaba ziri haba henda gusandara. Kubera umuyaga hari amagazi yahita yigabiza ikirere, kandi kuko aremereye kurusha umwuka duhumeka yaba ari mabi cyane kugihumeka cyose. Hirya no hino ku isi inyamaswa zo mu ngo zatangira kwicwa n'inzara. Za parike n'ahandi haba inyamaswa nta murinzi waba ugihari. Ingwe n'intare zaba zibonye umwanya wo kwidegembya ahahoze hatuye abantu. Mu nganda zibamo za gaze ibintu byaba bikomeje kugenda biba bibi. Kubera ubushyuhe uyu mwuka watangira gukwira ikirere. Kugera kuri za moteri zaba zigihinda hirya no hino ku isi, iyi myuka yatangira gukora ibara. Umurabyo wonyine waba ushobora gutuma ibintu byose birimo gaze bishwanyuka. Mu kuva ku isi twaba twasize ibyo wagereranya n'ibisasu bitabarika. Hashize iminsi 3 umuntu azimiye ku isi. Amamashini na za moteri zari zigihinda zatangira kwizimya. Amamiliyoni y'amatoni y'ibyuka by'uburozi yaba amaze kwigabiza ikirere. I Londres ya saha bita horloge de Big Ben iri mu munara mu mujyi rwagati ishyirwa ku gihe n'umuntu buri minsi 3. Tudahari ntiyakongera gusona. Igihe n'amasaha byashyizweho na muntu byaba byahagaze, gusa ubuzima ku isi bwaba bugikomeza. Mu mazu yacu inyamaswa twari twaroroye zaba zirimo kugenda zitakaza icyizere cyo kubaho. Nta kintu zariye mu minsi 3 yose ishize. Muri Canada honyine imbwa miliyoni 2 zaba ziri mu mazi abira zidasohotse mu ngo zazo zapfa. Hari amatara yaba cyaka ahantu hamwe na hamwe, ariko nta gihe kinini yamara. Mu masantarare nucléaire haba hakira amatara yaka, kuko kuvaho umuriro wagendeye haba hari za generateri ziyakije zikoresha amamashini akaraga amazi yo gukonjesha ingufu za nucléaire kugira ngo ubushyuhe bwazo budakora amahano. Amatome aba gikomeje kuzamura ubushyuhe bwinshi bayafungirana mu mpombo zikozwe muri zirconium. Aya matome ni mabi cyane ku buryo abagomba guhora mu mazi kugira ngo akonje. Canada ifite mwene ububiko bwa nucléaire 11. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite 75. Iyo za moteri zifasha mu gukaraga amazi akonjesha za atome, umuntu aba yakwizera ko inganda za nucléaire nta kibazo zateza. Hatari abantu za moteri zashiramo peteroli zikihagarika gukora. Umunsi wa 4 mw'isi nshya itagira abantu, imbwa nyinshi mu bipangu zari zaramenyereye kurya za biswi na gato zatangira kwitoza kuba impigi zikomeye. Hatari amashanyarazi, amapompe asanzwe yungurura amazi ntiyaba gikora. Amazi yakoreshejwe
yahita atangira kwiroha mu migezi no mu biyaga. Tuvuye ku isi twahasiga miliyari 1 na miliyoni 400 z'amashyo y'inka. Inka imwe byibuze kuri buri muryango ku isi. Gusa tuvuye ku isi inka 89,000 zaba zirokotse ibagiro buri munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Inka imwe yagenewe umukamo ikeneye ibiro 45 by'ibyo kurya na litiro 95 z'amazi buri munsi. Inka nyinshi zaba ziteguye urupfu mu minsi mike. Muri zazu inzitiro z'amashanyarazi zaba zitakibaho. Ubwigenge ku nyamaswa nini intoya zitagira ingufu zaba ziteguye gupfira mu nzitiro zitabasha gusimbuka. Inzovu imwe irya ibyatsi bipima 180 buri munsi. Iki gihe byagorana kubibona kuko inzovu n'izindi nyamaswa zaba zisigaye zigendagenda mu mijyi nka Kigali. Ingamiya iri mu bisimba bitaruhanya ku isi. Irisha buri giti cyose ibonye idatoranyije, ibiryoheye ikabimira. Iyo ibonye igiti cyangwa se icyatsi ikunze irakirya kugeza ku kibabi cya nyuma. Kuri iyi nshuro byagora ingamiya kubona ibyo zirya kuko nazo zaba ziri mu mijyi. Muri New York buri mwaka hapfa inyoni miliyoni 100 zisekura ku madirishya y'amazu. Mwijoro zikoresha inyenyeri mu kwiyobora. Gusa urumuri rwo mu mijyi rurazibangamira kuko hariho n'ubwo inyoni imara igihe izenguruka umuturirwa ikarinda ipfa yishwe n'umunaniro. Iki gihe nta mpungenge zo kuzerera mu mujyi inyoni zaba zigifite kuko nta matara ahari. Aha imbwa zose zaba zarabaye impigi na za zindi batemberana mu mamodoka. Ibi byigeze kuba mu 2005 ubwo umuyaga wa uragana Katrina wibasiraga Nouvelle-Orléans, abantu bagata amatungo yabo agendera ku maguru ane mu ngo. Kuva twaza ku isi twaremye amoko arenga 400 y'imbwa kandi nyinshi ntabwo zamenyereye ubuzima bubi. Aha imbwa zatangira kuryana hagati yazo, iyi ntege nke ikavamo umuhigo. Mu byumweru bike byakurikiraho utubwa duto tw'intege nke twaba twenda gushira. Aha habashize iminsi 7 tuvuye ku isi. Ubu noneho za generateri cyangwa se za moteri muri za centrale nucléaire nibwo zaba zashizemo peteroli. Amazi yazenguruka gakonjesha za ngufu za nucléaire ntiyabagitembera. Ubushyuhe bugatangira kuzamuka. Nta muntu waba hari ngo abuze iturika ry'izi nganda. Iturika ryaba kuri izi nganda ryaba ari kubya inshuro 500 irya Hiroshima. Kuko ingufu ziri muri centrale nucléaire muri Canada zingana na bomba atomique 250. Icyago kitigeze kubaho kuva isi yaremwa noneho nibwo cyaba kibaye. Muri izo nganda zo muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Buyapani hajya hasohokamo ibimeze nk'igikoma ariko cy'umuriro. Nta muntu n'umwe waba hari ngo agerageze kubihagarika. Bimwe mu bintu byabaga muri izi nganda nk'uburozi bwa strontium 90 byaguma mu kirere mu gihe cy'imyaka 300. Ariko ibi ni toto cyane ugeranije na plutonium yaguma mu kirere mu myaka 2240. Leta yose ya Illinois na New York zaba zitwikiriwe n'ibihu hatabona na gato. Centrale za nucléaire zose zo ku isi zaba zirimo kuba mibi. Umuntu yaba kiriho hafi abantu bose ku isi baba bamaze gufatwa na kanseri. Iminsi 10 nyuma y'izimira ryacu, imbwa n'andi matungo yasigaye yatangira kuva mu mijyi ajya mu byaro gushaka ibyo kurya. Mu byaro haba huzuye imirambo y'amatungo yapfuye atarabashije kubaho tudahari. Hashize imyaka 8,000 dutangiye gukama inka. Ibi byagize nk'itungo rigomba kubaho kuko hari umuntu. Gusa inka zo mu burengerazuba bwa Amerika zitororerwa mu biraro zo zaba zikiriho. Aha isi yabirimo kubaho tudahari hashize iminsi 13. Imijyi yabisa nisinziriye by'iteka ryose. Amatungo twari twarafungiranye mu biraro yaba yarabonye ubwigenge ariko nayo agomba kwirwanaho kugira ngo abeho. Mu ma supermarché haba hacyuzuyemo ibyo kurya bizatunga imbeba mu gihe kinini. Imbeba imwe y'ingore ibifite ubushobozi bwo kubyara utwana 70 natwo tubyara mu buryo bwihuse cyane. Gusa abantu bakiriho imbeba zabagaho mu byago by'urupfu kuko abantu borora injangwe, kandi injangwe kugira ngo ibeho neza ibishobora kurya nibura imbeba 8 ku munsi aho ikura vitamine C mu bwonko bw'imbeba. Ku isi yose inyamaswa zaba zarigaruriye hahoze abantu mu rwego rwo gushaka ibyo kurya. Nyuma y'amezi 3 tuvuye ku isi,
ikirere cyaba cyarakeye gisa neza cyane. Ibikorwa bya muntu biteza umukungugu mwinshi mu kirere. Umwuka wo guhumeka waba ari mwiza cyane nubwo nta waba uhari wo kuhumeka. Mu mijyi ituwe cyane nka New York na Toronto wajya uhagarara ukareba mu birometero 30. Gusa hano ibihe bikomeye byahita bigera. Itumba. Aha haba hashize amezi 6 nta kiremwa muntu kiri ku isi. Isi yabigeze mu cyo wakwita ukwezi kukoza. Inyamaswa zadohoraga iruhande zaba zarashoboye kwihanganira ibihe bikomeye cyangwa se zikaba zarapfuye. Izari zarihanganye nazo hari zahita zipfa kuko utunyamaswa tuba mu nzu nk'imbeba mu gihe cy'itumba tubeshwaho nuko mu mazu y'abantu bacanamo. Kuri iyi nshuro inyinshi zapfa mbere yuko Noheli igera. Gusa hari izindi nyamaswa nk'inkima zifite ubushobozi bwo kubaho mu bukonje kuko mu itumba ziraryama kugeza rirangiye. Inzovu yo yaremwe mu buryo irwanya ubushyuhe ariko ntabwo izi kububika. Biriya bitwi byayo biyifasha kwishakamo ubukonje, ariko kuri iyi nshuro ubukonje bwaba bukabije maze inyamaswa nk'inzovu zigatangira kumanuka zerekeza muri Afurika. Isi iramutse igeze mu mezi 10 ibaho tudahari, ibiti byakozweho na za ngaruka za nucleaire byaba byaratakaje ubushobozi bwo kongera kumera amashami. Mu bice bimwe na bimwe imvura yaba irimo gusukura amwe mu mababi y'ibiti yari yaranujwe bikomeye n'umukungugu twateje. Ibyago bikomeye byabaga ku nyamaswa byaba byararangiye. Nta modoka zaba zikigenda kandi nta n'abahigi baba bakibaho. Aha inyamaswa zaba zikiriho zakwiyongera ku bwinshi. Hashize amezi 11 tuvuye kuri iyi si. Mu minsi ya nyuma yacu amamodoka twatwaraga yaba yarasohoye toni miliyari za gaz carbonique mu kirere. Toni imwe kuri buri muntu uba kuri iyi si. Kimwe cya kabiri cy'ihindagurika ry'ikirere tubona uyu munsi gituruka kuri iyo carbone. Gusa ingaruka zayo ntabwo ari nyinshi cyane kuko ibimera birayikenera bityo bikayidukiza itaratugiraho ingaruka zikomeye. Buri hegitari imwe y'ishyamba ikenera carbone yasohowe n'imodoka 5 mu mwaka. Mu myaka 10,000 ishize isi ibaho mu buryo tubishaka, ariko hano yabitangiye kwisubiza uburenganzira bwayo, itangiye kongera kubaho uko yari imeze tutaraza. Amamiliyoni y'ibirometero by'imihanda yaba yaramaze kongera kumeramo ibyatsi bikuru. Nyuma y'imyaka 5 tuvuyeho, mu mihanda haba hamaze kuba nko mu bibuga by'umupira kubera ibyatsi. Nyuma y'imyaka 10 stade Amahoro yaba irimo ibiti bikuru n'ibihuru bigaragara. Mu myaka 15 noneho ibiti by'inganzamarumbo byaba byarashinze imizi ahahoze hakinira abana. Ubwoko bw'ibiti n'ibyatsi bwaba bwinshi kuko havuka n'ibyatsi byahoze bidashobora kwihanganira ibyuka biterwa n'ibikorwa byacu. Imyaka 30 nyuma y'irangira rya muntu, mu ijoro ukwezi n'inyenyeri nibyo byonyine byajya bimurikira isi. Hari ibintu byatangira kujya bihanuka biva mu isanzure bigateza inkongi. Ibi byaba ari ibice by'ibigendajuru n'ibyogajuru byagiye byoherezwa n'abantu mu kirere. Aha ku isi hahoze hatuye abantu ntihabakira amatongo gusa, ahubwo haba harushaho kuba ibihuru. Ahahoze ari muri za salo z'amazu yanyu haba harimo ibiti bikuru cyane. Mu mashuri twirirwa twigisha abana ko umuntu ashobora guhindura isi. Gusa mu myaka 30 umuntu agiye, isi yaba yarisubije ibyo yatswe. Ku nkombe no munsi y'inyanja n'ibiyaga haba hari amato yahindutse amacumbi y'inyamaswa. Ibi byose byaba byarabaye gutya mu myaka 30 nyamara twabyubatse mu myaka 10,000. Urusaku rw'amamodoka twumva ntirwasubira. Gusa mu migi yacu haba hakiri ubuzima. Imbwa n'izindi nyamaswa zaba zaradusimbuye mu byahoze ari imihanda. Imbuto z'ibiti zaba zihuwa n'umuyaga zigakwira hose, imvura yagwa zikamera. Hano mu mujyi wa Kigali haba hari ishyamba ry'inzitane. Ibimenyetso byose bigaragaza ukubaho kwacu byagenda bivaho buhoro buhoro. Ahantu hari ibyuma bikomeye cyane uyu munsi, iki gihe irangi ryaba ryarabishizeho, umugesi ubigeze kure. Gusa ahantu hose hajugunywe plastike ho yaba igihari kuko ntifatwa n'umugese kandi nta kiremwa na kimwe kirya plastike. Isi nta bushobozi na buke ifite bwo kwikiza plastike keretse hateye umuriro. Imvura yashegesha za beto aho ziri hose ku isi ku buryo gusenyuka kwazo bitatinda.
ubundi beto isaduka iyo dioxide de carbone iyinjiyemo. Amazu manini akomeye yaba agihagaze yaba atuwemo n'inyoni zaba zarigaruriye ibiro twahoze dukoresha. Hashize imyaka 120 umuntu avuye ku isi. Ku isi dutunze ibintu byinshi bidukururira ubushyuhe birimo na kaburimbo. Iyi ikurura 95% by'imirasire y'izuba. Ubushyuhe buri mu migi waburusha dogere Celsius 10 ubushyuhe bwo mu cyaro. Iki gihe kuko hahoze kaburimbo haba hari mu mashyamba, ubushyuhe bwagabanuka. Ibihe byo kugwa kw'imvura no kuva ku izuba nabyo byahinduka. Ubushyuhe bwo mu bumbe noneho bwahagarara. Imyaka 120 amamodoka arekeye aho kugenda, ikirere cyaba cyaramaze kwikiza ibyuka bibi zateje. Ku isi haba hagaragara inyamaswa tutigeze tubona kuko hari ibyo kurya bishya byaba byaraje ku isi. Uyu munsi ntago dupfa kubona impyisi, ariko icyo gihe zaba zirirwa zitembera hano mu mujyi wa Kigali. Haba hari n'izagiye zituruka muri Kenya na Uganda. Imyaka 150 yihiritse tuvuye ku isi. Ahatari kaburimbo ngo ikurure ubushyuhe, igipimo cy'ubukonje mu Burayi cyazamuka cyane. Kugira ngo twubake imijyi, hari inzuzi n'imigezi myinshi twayobeje, ndetse ibishanga byinshi turabikamya. Iki gihe kubera imvura no gusibangana kw'imiyoboro yari yarakozwe, amazi y'imigezi n'inzuzi yajya anyura hashaka. Buriya mu myaka 2000 ishize ahari umujyi wa Londres hari mu gishanga. Kuri iyi nshuro uyu mujyi wakongera kuba igishanga nkuko wari umeze muri iyo myaka 2000 ishize. Ku rundi ruhande rw'isi haba hari ikibazo gikomeye cy'izuba rikabije. Imperial Valley mu majyepfo ya California. Iki ni igishanga gihingwamo 1/2 cy'imboga n'imbuto ziribwa muri Amerika y'Amajyaruguru. Kubera kwitabwaho kw'iki gishanga, hari imbuto zisarurwa 4 mu mwaka. Ibi biterwa nuko iki gishanga cyuhirwa amazi menshi. Buri mwaka abahinzi bakoresha miliyari 4,000 by'amaritiro y'amazi bavomera imyaka muri iki gishanga. Ibirebana no kuvomera imyaka byaba byarahagaze kuva igihe twaviriye ku isi. Ubutaka bufumbiye bwa California bwaba bwaramaze gukakara. Ku birometero 500 uvuye ha California hari umujyi wa Las Vegas, umujyi wubatse hagati mu butayu bwa Nevada. Uyu munsi za moteri zikurura amazi mu ruzi rwa Colorado akajya kwifashishwa mu makazino ya Vegas. Kuko umuriro w'amashanyarazi waba utakibaho rero, Las Vegas yaba yarongeye kwibera ubutayu nk'uko yahoze. Imyaka 200 iramutse yihiritse tuvuye ku isi. Nubwo isi yaba yaramaze kwisubiza umwimerere wayo, hari ahantu henshi hari ibikorwa remezo byubatswe na muntu mu buryo bukomeye ku buryo byaba bikiriho. Muri ibi harimo urugomero rwa Hoover muri Colorado. Ni urugomero rureshya n'umuturirwa w'amagorofa 70. Fondasiyo yarwo ifite ubugari bungana n'ibibuga 2 bya football. Za beton zubatse uru rugomero zakubaka umuhanda uhuza Kigali na Rusizi. Amazi anyura muri urwo rugomero yakoze ikiyaga bita Lac Mide. Ni ikiyaga kinini gishobora kurengera 1/5 cy'Ubufaransa. Uru rugomero ni rumwe mu bikorwa remezo bigaragaza ubuhanga bw'ubwubatsi mu mateka y'ikiremwa muntu. Rukomeye nk'urutare, rwubakiwe kumara ibinyejana. Gusa nyuma y'imyaka amazi y'uruzi rwa Colorado yiyongera, gazi yarimo ikazamuka igaca imitutu mu mabeton, uru rugomero rwageraho rugashwanyuka. Ku isi hose amateka yacu yaba amaze gusa nayibagirana. Ipari mu Bufaransa ibishanga n'imigezi byaba byarisubije umujyi. California imirima yuhirwaga buri munsi yaba yarongeye kuba ubutayu. Manhattan yaba yarongeye kuba ishyamba nk'uko byari bimeze abakoloni b'Abaholandi bahagera bwa mbere. Ingomero zaba zaragiye zisenyuka zarekura amazi yafata igice cy'ubutaka bwaho zari zubatse. Amafi mu nyanja yaba ari menshi cyane kandi ari manini. Buri munsi turoba toni 335 by'amafi. Iki gihe nta rushundura, amafi yaba yigenga. Ikindi kandi amafi nka za balene agenda yicwa n'urusaku rwa za moteri yaba ashobora kubaho noneho. Kuva umuntu ageze ku isi yakoze byose ashoboye kugira ngo agaragaze ko ari utegeka isi. Reka turebe ku minara n'inyubako ibihugu byagiye byubaka ngo bigaragaze ikibiranga ubwiza n'ubuhangange bwabyo. Hashize imyaka 230 abantu bavuye ku isi. Byaba bigoye kubona ikimenyetso kigaragaza ko higeze kubaho umuntu uzi ubwenge kuri uyu mubumbe. Udusigisigi twa muntu twaba tugihari
ni ibintu n'ubundi bya kera cyane twasanze byarubatswe, nka za piramide zo mu Misiri zaba zikiriho kandi ubu tuvugana zimaze imyaka 4,000. Gusa nibigaragaza ubuhangange bw'ibihugu bigezweho nk'umunara wa Eiffel cyangwa Tour Eiffel mu Bufaransa waba ukiriho nyuma y'imyaka 230 umuntu avuye kuri uyu mubumbi. Ku burebure bwa metero 324 uyu munara wubatswe mu 1889 mu imurikabikorwa ry'i Paris. Wagombaga gusenywa umaze imyaka 20 ariko abafaransa baza kuwukunda barawugumana. Abubatsi bubakaga ibiraro nibo bakoze imbata yawo. Uriya munara ukomeye kurusha imiturirwa myinshi kuri iyi si. Uriya munara upima toni 2,300. Uriya munara usize toni 60 z'amarangi mu kurinda ibyuma kumungwa. Kuva twava ku isi imvura yaba yaraguye ubudasiba kuri rya rangi, umugezi ugatangira kuza. Ubusanzwe uriya munara ukoze mu buryo umuyaga mwinshi utuma ibyuma biwugize byihina aho kuvunika. Kuri iyi nshuro kubera umugezi umuyaga wazagera ugahuha umunara ukisenura ku butaka. Ku rundi ruhande rwa Atlantique hari ikindi gikorwa kigaragaza ubuhangange bw'umuntu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hubatse icyitwa Statue de la Liberté, yubatswe mu 1883, imyaka 3 mbere ya Tour Eiffel. Ni cya kibumbano cy'umugabo ufite igitoroshi kinini cyubatse mu mujyi wa New York. Ibyuma bicyubatse ni cuivre. Mu myaka 230 tuvuye ku isi, bimwe mu bice by'iriya shusho byaba bikiri bitaraga. Amatama n'amazuru y'uriya mugabo byaba bigisa nk'uko bisa uyu munsi, gusa ishyamba ryaba ryarameze ku birenge byaryo. Iri shyamba ryaba ryarangije cuivre igize iriya shusho. Icyambere cyabanza guhanuka kuri iriya shusho ni kwa kuboko kumanitse igitoroshi biturutse ku mugese watewe n'imvura bigatizwa umurindi n'ibiro bya kiriya gitoroshi. Icya kabiri cyahanuka ni umutwe, ubundi igisigaye cyose kikabona guhanuka. Hashize imyaka 1000 tuvuye ku isi, i Paris mu Bufaransa nta kintu gisigaye cyaba kigaragaza ko umuntu yigeze kubaho. I New York naho nuko byaba bimeze, ariko ikibumbano cyari giteretseho Statue de la Liberté cyo cyaba kigihagaze. Gikozwe muri beton ariko gitwikiriwe na granite. Mu myaka 2025 tuvuye ku isi, urubura rukomeye rwakongera kwibasira isi. Mu ngendo isi ikora izenguruka izuba, hano yaba yaragiye kure y'izuba. Igice kinini cya ruguru ya Equateur cyaba gitwikiriwe n'urubura. No mu bice by'amajyepfo rwatangira kuhagera. Ahantu honyine haba hasigaye ikimenyetso cy'uko umuntu yabayeho haba ari ku kwezi. Ibihe bihinduka ku muvuduko muto cyane ku kwezi. Aho ishushanyije ikirenge cy'umuntu wakandagiye ku kwezi haba hakigaragara kuko nta muyaga uhari. Ibi byo bizahaguma mu myaka miliyoni iri imbere. Uyu mubumbe wacu ufite imyaka miliyari 4 n'igice. Abantu bawushyizeho ibimenyetso bigoranye gusibangana. Byadusabye imyaka 10,000 kugira ngo tube twamaze gutema amashyamba y'inzitane twasanze ku isi. Ariko mu myaka 500 tuvuye ku isi yaba yaramaze kongera gukura. Buri mwaka twohereza mu kirere miliyoni 13 za toni za dioxide de carbone mu kirere. Ibiti n'imigezi nibyo bifite akazi ko kudusukurira icyo kirere. Mu myaka 100 yonyine tuvuye ku isi, ibyo twubakishije amaboko nk'imijyi byaba bimaze kwibagirana. Aho twari twarakuye ibimera n'ibishanga tuhubaka imijyi, ntibyatinda kuhisubiza bigakuraho za beto twirirwa twubaka. Inyamaswa twambura ubuzima tubishaka cyangwa tutabishaka zatangira kubaho neza nyuma y'umunota umwe wonyine tugiye. Isi yonyine ubwayo yifitemo uburyo bwo kwigenga, ariko ibi byaba turamutse tudahari. Ujya witegereza isi ukabona ari nziza, byashoboka ko biterwa no kubona yubatse. Ibi byose byakozwe n'abantu. Isi dutuyeho nta bwigenge ifite. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi. Ikiganiro ushobora kugiramo uruhare unyandikira igitekerezo, icyifuzo n'ingingo wifuza ko twazaganiraho kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Ndi ISMAEL Mwanafunzi.